93. 94. tek smo bili ušli u Crnogorsku skupštinu i bilo je dosta tih. Posle svake skupštine se nekako kod nekih naših prijatelja smo se nalazili i raspravljali šta je bilo dobro, zašto ovome nismo rekli to, a onome ono, zašto smo prećutali ili zašto smo tako dalje i tako dalje. I ja, mjesto gdje sam volio da svratim posle skupštine bila je kuća gospodina, nažalost pokojnoga, Bora Zorića, koji je bio oduševljen s našim nastupima. Negdje posle 4., 5. sjednice kad smo ušli, on kaže, neraspoložen. Šta je, Boro, nije nešto u redu? Nije ništa, kaže, u redu. Ja slušam i sve vaše skupštine su super, vi ste tamo jako dobri i tako dalje, ali veli jedan dan se to priča i već sutra, preksutra nema od toga ništa. Kao da niste ni progovarali. Nego vi treba, kaže, da uzmete, pa šta da radimo, Boro? Pa kaže da uzmete jednu dobru motku, da uđete onamo i da se smotkava, veli, pa Boro nas je 13, njih je 50, nemamo šansi, to je jedno, drugo, zašto stvarno to ozbiljno misliš? Ja mislim, da ti kažem, prije, veli, 30 ili 40 godina, negdje, on je već bio stariji tada, potukao sam se sa jednim, veli, momkom ispred Cetinskog manastira. Jeruj me, kaže, i dan danas pamtim batine od njega koje sam dobio, a što mi je ko rekao, to sam sve zaboravio.